Hello guys, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Uyu ni Pasi, uyu ni Pasi muri kumva. Hano akaba ari kuri Pasi TV show, Pasi TV show. Tukaba tugiye kubereka uburyo wakoresha internet y'ubuntu. Tugiye kubaha file, uburyo importingamo file kugira ngo internet yabashe kwikora. Uyu munsi tugiye kugana kuri injector HTTP injector ya internet y'ubuntu. Okay, reka mbanze mbahe nimero zanjye muri bunyandikire kuri WhatsApp kugira ngo mbashe kuba nabaha file kuba wakoresha internet yawe. Okay, nimero yanjye ni iriyo 0785535394 0785535394. Izo nizo nimero zanjye za Pasi Pro. Izino nizo nimero zanjye mbasha kuba nakoresha ku nkoranyambuga zose kuri WhatsApp n'ahandi. Basha kuba wanyandikira nk'ifile yo kugira ngo ubashe kuba wakoresha HTTP injector. Kuno ino file ikora nibyo bintu ngiye kubereka kano kanya. Uraza hano ngiye urareba ko, reka mbanze nkwereke ko nyifite iri installed. Ngiyi HTTP injector, reka nkore minimize. Okay, nta kibazo. Noneho nongeye nyifungure bushyashya. Urebe ko nanditseho stop, niba nanditseho stop biri gukora. Reka mbe nyihagaritse urebe kugira ngo uyikoreshe neza ino internet yacu. Uraza ugakanda start. Iyo umaze gukanda start, hazamo ngo stop. Nikundi igifite utuntu twinshi cyane. Hano handitse USL 1 pixel 80 asas, cyangwa hano ari akadomo k'icyatsi. Noneho kaza hano haramanuza preload generator, check IP radio network setting, SSH settings, upgrade to pro, and more voice apps, share rates, na server hardware ID. Izo zose ukuntu ziri ahangaha. Niyo haje aha barakubwira ngo import configuration, ari yo file bahawe, cyangwa export configuration. Noneho ahangaha turaza, reka noneho nkiriyaringe data zanjye kugira ngo tubashe kuba twagendana. Okay, sorry ho gatoya. Hari amayobya bazwi komeza kiya. Ndayikiriyarinze, urarebaho logos. Ubona nuko internet iba yakoze, tools murani bisanzwe, host checker. Twe tugeze kwohereza umuntu, nk'ubu nyohereje inkuru nziza wasa. Noneho ndaza ukimara kuyibona nyine urayikanda gutya, iraza ihita download, uyikandemo. Bahita bavuga ngo import, open with import HT injector configuration file view phonex na WAPS officer. Wowe ikintu ubukora uza hano kuri import HTTP injector, uhemeze, ukanda na always. Nyuma kwemeza, ikintu kiri bubeho, yanuza yawe irafunguka, irahita ifunguka directory. Bisi ko ngene ihagaritse. Noneho reka turebe. Okay, reka turebe. Ngewe na yariri gukora, niyo mpamvu yanze kuza. Nurangiza leta ifunguka itiza hano. Nimara kuza hano bituza hano muri uzananditse server, handitse server, ukande okay. Bareta bakwereka ibintu by'ibihugu nyine hano server. Turebe witonze gato, reka mbanze nyihagarike. Uraza hano kandi okay. Bahita bakubwira gutya, info warning, please do not torrent download, the server's speed is limited. Wituza hano toranyemo USA. Katuye USA iri he? Ngiyi hano urakanda hano. Hano barakubwira USA fast test server, USR1 Los Angeles. Uretse ukanda hano kuri USA Los Angeles. Hano mara kuhakanda gutya tugomba connect. Uretse uza hano kandi gutya tuno tuboro dufunguka, nanze kuri save. Numara kuri save uhituza hano ukande gutya start. Numara ukanda start, internet yawe iraba itangiye kuba wayikoresha ku buntu. Nuko kubipotingamo file yawe kuri nuko ko importing file yawe kuri HTTP injector kuba wakoresha internet y'ubuntu. Guys,
nyandikira WhatsApp, nimero yanjye ariyo ariyo 07 078535394 mbashe kuba naguha fayiro. Nimero zanjye nizo, mwandikira kano kanya WhatsApp nkakwereza fayiro kuba wakoresha internet y'ubuntu. Guys, murakoze. Yari Positive Show. Please kora subscribe, like and comment, kandi ukure na share kugira ngo abeshi babashe kumenya ibyiza twabashe kubaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Utwiza twicyane twakomeza tubagereho.